Kuri uyu wa gatanu tariki ya 25 Nzeri umwaka w'ibihumbi 2020 i Kigali mu Rwanda, Umuryango CDE Rwanda uharanira kwigisha, guhugura no gukora ubuvugizi mu gufasha abantu kwiteza imbere wamuritse ubushakashatsi wakoze ku bucuruzi butazwi. Umuyobozi mukuru wa CDE Rwanda Bigirimana René Gosini akaba avuga ko ubucuruzi butazwi buhombya leta kandi n'abakora ntibagire umutekano. Iriya breaking barriers for women and girls ni projet ya CDE twakoze buri ubushakashatsi tubufashijwemo n'impuguke mu bintu by'ubukungu. Iriya projet twebwe twabanje tureba ahanini aho leta ishobora kubihombera. Leta iyo abantu bari muri informal sector bakorera ubucuruzi butazwi, leta ihomba imisoro. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, naba bantu aho baba bari nta mutekano baba bafite w'ibyo baba bakora. Niyo mpamvu twatangije iriya projet ya breaking barriers for women and girls, ariko cyane twebwe twari twibanze ku bagore nyine baba bari muri informal sector. Ahanini ngo aba bagore babiterwa no kuza mu mujyi bakabura ubushobozi, nk'uko umwe mu bakoze ubu bushakashatsi abivuga. Abantu bagenda bacuruza ibintu ku muhanda, bagenda bavuga street vendors, ariko ugasanga la majorité ni abagore biganje muri ubwo bucuruzi. Sibyo? Nka 98% usanga ari abagore barimo kuva mu byaro basatira umujyi, barava mu byaro basatira umujyi, bagera mu mujyi ubuzima bukabakomerera bagatangira bakabangaje mu bucuruzi bwo kubijana. Umuyobozi wa CDE akaba avuga ko ubu bushakashatsi buzafasha umugore mu buryo bunyuranye ndetse na leta. Ikintu bizafasha umugore, bizafasha kumukuraho zirambogamizi, ko murabizi hari ibyo leta ikora byinshi yabakoreye bari abantu bacuruza no mu mihanda, irabakura ariko mu gitondo bakagaruka. Twebwe twashatse kwiga igituma noneho leta bakorera biriya byose ariko ejo bakagaruka mu muhanda. Turavuga reka turebe imbogamizi ishobora kuba zituma bo leta bashyiraho amasoko ikabakuraho imisoro, gihe runaka bari gucuruza batishyura bamenyereze, ariko mu gitondo bakongera bakagaruka. Imbogamizi rero zirimo nizi, hari igihe bamwe bitwaza gukwepa imisoro, leta ikaba yarabikozeho. Abandi bakavuga ngo aho bakorera amasoko barimo ntabwo babona abakiriya. Bikaba ari byo bituma nyamukuru yigendera mu muhanda gucuruza, undi akabyuka agatangira ikintu kiri aho ngaho kitazwi, akora ubucuruzi butazi, ugasanga leta irirahahombera, nta misoro, nta mashuri, ntaki, kuko iriya misoro ifasha ibintu byinshi mu gutera imbere kw'igihugu. Noneho ibyo bibazo byamara gukemuka leta ihunguki kandi tukagenda tunabigisha. Ano bushakashatsi bugaragaje ko ngo abagore bajya muri ubu bucuruzi baba bataragize amahirwe yo kwiga. Akenshi na kenshi usanga abagore bajya mu bucuruzi bwo mu mihanda ari abagore batari educated, batigeze bagera mu ishuri, batigeze bagera amahirwe yo kugera mu ishuri. Ubucuruzi bukunze kwitwa ubw'agataro cyangwa se ubuzunguzayi. N'ubushakashatsi bwakozwe na CDE Rwanda bukaba bumaze amezi 8 kuko bwatangiye mu kwezi kwa mbere, bukaba bwarakorewe muri Kigali ndetse no mu turere dutatu ari two Huye, Rubavu na Rusizi ho mu ntara y'Iburengerazuba. Imibare y'abazunguzayi statistike zabo mu gihugu ntabwo tuzifite zose, nazo dufite, ariko nubundi ugiye gukora ubushakashatsi ufata sapu. Hari sapu ufata kugira uvuga uti nagiye hano, nagiye arabo twagiye tujyaho rero tukabaganiriza, tukumva ibibazo bahura nabyo. Bimaze amezi 8 ko twatangiye mu kwa mbere projet. Twatangiye mu kwa mbere bagenda bakora, turangiriye ibigeho, turangirije turi mu kwa 10, urumva amezi 8-9 arashize. Ubundi twebwe projet yacu izibanda cyane mu mijyi, Kigali, kuko niho usanga abo bantu bari, abo bantu niho baba bari. Kigali, uturere dutatu, Butare, Huye, Rubavu na Rusizi. Niho usanga abantu bari muri informal sector batuma leta igenda ihomba ibintu byinshi, imisoro y'iki bintu nk'ibyo ariho baba bari. Cyo turashaka kubigisha bamenye neza impamvu
bagomba gukora bagakorera ahantu bagakora business zizwi n'impamvu ingaruka nziza bibafiteho ku buzima bwabo ndetse n'ubw'igihugu. CDE Rwanda ano muryango ukorera mu Rwanda ukaba ugizwe n'abanyamuryango basaga 340. Ubundi abanyamuryango ubungubu twebwe ntabwo turi benshi, ngiye mbara n'abari ku maklebe mu makaminuza uri kumva dushobora kuba tugeze nko kuri 340 gutyo, niyo mibare dufite tubariyemwe abari kuri kaminuza, kuko hano turahari twatangiye muri Kiste tujyaho Ihuye, dukoreraho muri Kahashi Remera, barahari. Ariko abanyamuryango bacu nta bushobozi nanone baba bari bakagize, kuko abenshi n'abanyeshuri baba bakiga, ariko tukabigisha no kwizigama bahereye kuri yandi make babona leta ibahereza, bizigame nta ubuzi ko ejo bizamera, wenda ejo niho uzabura rwiyemeza mirimo ukomeye muri iki gihugu, ari uri gufasha igihugu atanga imisoro, ahereza abanyarwandakazi gutyo ku buryo bakora. Bakaba abakora ibikorwa byo guhugura no kwigisha abantu kwiteza imbere. Nyuma yo gukora ubu bushakashatsi bakaba bateganya kubushyira leta kugira ngo ishake ibisubizo ku mbogamizi zagiye zigaragaramo. Ntirushwa Anakreti, Ibendera TV mu mujyi wa Kigali.